21-ийн 1-ээс 11. 성경은 하나님의 말씀입니다. 자, 비블은 бурхны үг юм аа. 아멘. 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 우리 예수님께서 이 땅에 왜 오셨습니까? За, Есүс Христ энэ дэлхий дээр яах гэж ирсэн бэ? 우리 죄를 용서해 주시기 위해서, За, бид бүгдийн гим нүглийг уучлахын тулд 우리 인간들을 죄와 죽음에서 구원하시기 위해서 오셨습니다. хүн төрлөختний гим нүгэл үхлээс аврахын тулд ирсэн. 하나님을 예배하지 않고 하나님을 떠난 인간들은 모두 다 지옥 갈 인생들입니다. За, бурханд итгэдэггүй тийм ээ. Бурханаас хол байдаг тэр бүхий л хүмүүс бол тийм ээ. бүгдөө тамд очих ёстой байсан. 하나님을 예배하지 않는 것이 이것이 너무나 큰 죄입니다. Бурханд хүндэтгэл мөргөл өрөхгүй байна гэдэг нь өөрөө маш том нүгэл. 아멘. 여러분 세상에 얼마나 많은 사람들이 하나님을 예배하지 않고 살아가고 있습니까? Тэгвэл энэ дэлхий дээр маш олон хүмүүс тийм ээ. Бурханд хүндэтгэл мөргөл өрөхгүйгээр амьдарч байна. 우리도 전에는 하나님을 예배하지 않고 살아가고 있었습니다. Бид нар ч гэсэндээ өмнө нь тийм ээ Бурханыг мэддэггүй, Бурханд хүндэтгэл мөргөл өрөхгүй амьдардаг байсан. 우리 예수님께서는 이 죄에 빠진 인간들, Тэгвэл Есүс Христ тийм ээ гим нүгэлтэй тийм ээ одоо живсэн байгаа хүн төрлөختний 영원히 지옥에 가서 고통받을 수밖에 없는 인간들, тийм ээ тамд очиод мөнхөд зовлон эдлэх ёстой байсан тэр хүмүүсийг 그 인간들을 구원하시기 위해서 이 땅에 오셨습니다. тэр хүн төрлөختийг аврахын тулд энэ газар ирсэн байна. 아멘. 믿습니까? Та итгэж байна уу? 얼마나 참 놀라운 일입니까? Энэ бол үнэхээр гайхамшигтай зүйл юм ээ. 아멘. 여러분 이제 부활주일이 3주 남았습니다. За дахин амьсны баяр болох 3-7 хоног болсон байна. 예수님께서 우리 죄를 용서해 주시기 위해서 십자가에 못 박혀 죽으시고 3일 만에 살아난 Есүс Христ тийм ээ бидний гим нүглийн төлөө загалмаа дээрээ цовдлогднаас ороод 3 дахь өдрөө дахин амьсан байна. 4월 첫째 주일이 바로 부활주일입니다. За тэгээ 4 сарын эхний бүтэн сайн бол тийм ээ дахин амьсан баярын өдөр байна. 예수님의 그 십자가의 고난을 생각하시면서 여러분 보내시기 바랍니다. Тийм учраас тийм ээ Есүс Христийн загалмай тэр зовлон бүгдөө бодож тийм ээ Есүс Христийг санаж бүгдөө бас энэ өдрүүдийг өнгөрөөгөөс гэж хүсэж байна. 오늘 말씀에 보면은 Өнөөдрийн үгээс харах юм бол 예수님께서 제자들과 함께 에루살렘으로 들어가는 장면이 나옵니다. Есүс Христ дагалдагч хамнартайгаа хамт тийм Иерусалимд очиж байгаа тэр үйл явдал гарч байна. 이제 예수님께서 Одоо Есүс Христ 십자가에 못 박혀 죽기 위해서 загалмаа дээр цовдлогдсон тийм өөхийнхээ төлөө 에루살렘으로 들어가십니다. Иерусалимд очиж байгаа. 오늘부터 6일 동안 Өнөөдрөөс ахуулаад 6 өдрийн турш 예수님께서 고난을 당하시고 Есүс Христ тийм ээ аимшигтай зовлон авсан. 십자가에 못 박혀 죽으시고 Тэгээд тэр загалмаа дээр цовдлогдсон өөхөн 그리고 다시 살아나신 тэгээд дахин амьл. 그런 기록들이 나옵니다. Тийм тийм ээ одоо үйл явдал Библиэд бүгдөө тийм ээ бичигдсэн байдаг. 그래서 마태복음 22장부터 Тийм учраас Матай 21-р бүлгээс ахуулаад 28장까지 우리는 부활절까지 우리는 다 읽어야 됩니다. 28 дугаар бүлэг хүртэл тийм ээ бүгдөө дахин амьсан баярыг хүртэл тийм ээ уншаас яж. 예수님께서 첫날부터 Есүс Христ анхны өдрөөс ахуулаад 부활하실 때까지 дахин амьдлаа 우리를 위해서 어떤 일을 하셨는지 бидний төлөө яг юу хийсэн бэ 우리가 말씀을 읽고 гэж тийм ээ бүгдөө үгийг уншаад 묵상하면서 дахин тийм ээ түүнийгээ тийм ээ бодож тунгаагаад 하나님의 은혜를 우리가 다시 한번 생각하고 тэгээ бурхны ивэлийг дахин бодож тийм ээ 예수님의 십자가의 그 사랑을 우리가 다시 한번 우리가 깨닫기를 원합니다. тэгээ Есүс Христийн тэр загалмаа хайрыг тийм ээ дахин бодох тийм цагийг гаргаас гэж хүсэж байна. 아멘. 예수님께서 제자들과 함께 예루살렘에 가까이 왔습니다. За Есүс Христ дагалдагч нартайгаа хамт Иерусалимд ойртон ирлээ гэж. 그리고 올리브산 그 기슭에 있는 벳박이라는 곳에 오셨습니다. Тэгээд чодон уулын бэлдэх Бигпад гэдэг газар ирсэн. 예수님께서 그곳에 오셔서 제자들 두 명에게 말씀하십니다. За тэгээд Есүс тэнд ирээд өөрийн хоёр шавнартай ингэж хэлсэн байна. 너희는 맞은편 마을로 들어가라. Эсрэг талд байгаа досонд очоо. 거기 가면은 당나귀 한 마리와 새끼가 함께 묶여 있을 것이다. Та нар тэр дараа уяатай илжиг дудрантай байгааг олно. 그 당나귀를 풀어서 나에게 가져오너라. За тэгээд тэр илжгийг тийм ээ тайлаад надад авчраа гэж. 여러분 맞은편 마을에 Эсрэг талын тосхон гэж. 예수님이 가보지도 않는 곳에 Есүс Христ хизээж очиж үзэж байгаа тэр газар. 당나귀 어미와 새끼가 두 마리가 묶여 있다는 것을 예수님이 알고 있는 거예요. Тийм ээ илжиг тийм ээ одоо өөрийнхөө дудрантай тийм ээ одоо байгаа гэдгийг тэр мэдсэн байсан.
예수님이 어떻게 알 수 있을까요? Тэгвэл Есүс Христ энийг яаж мэдсэн бол? 할렐루야. 아멘. 아멘. 예수님은 하나님이시기 때문에 Яг тэгвэл Есүс Христ өөрөө бурхан учраас. 우리 예수님은 모든 것을 알고 있는 분이고 Есүс бүхэл зүйлийг мэддэг. 모든 것을 할 수 있는 분입니다. Бүхэл зүйлийг чаддаг юм аа. 아멘. 아멘. 하나님이시기 때문에 Бурхан учраас 알고 있는 거예요. тэр мэдчихсэн. 아멘. 아멘. 우리가 믿는 예수님 Бидний итгэдэг Есүс Христ 모든 걸 알고 있는 분이시다. бүхэл зүйлийг мэддэг нэг юм. 아멘. 아멘. 설마 내 머리카락 몇 개인지는 모르겠지. Миний үс хитэн тэрхийг мэдэхгүй байх та. 내가 무슨 생각을 했는지 어떻게 알아? Миний юу бодож байгааг яаж мэдэх юм? 나는 몰라도 예수님은 알고 있습니다. Гэж тийм ээ би өөрөө ч мэдэхгүй байсан бол харин Есүс Христ бүгдийг хамгийн сайн мэдж байгаа. 아멘. 아멘. 우리가 무슨 생각을 하는지, Бидний юу бодож байгааг, 무슨 마음을 갖고 있는지 ямар зүрх сэтгэлтэй байгааг 예수님은 다 알고 있다는 거예요. Есүс Христ бүгдийг мэднэ гэсэн. 아멘. 아멘. 할렐루야. 아멘. 아멘. 자, 그러면서 예수님께서 뭐라고 말씀하십니까? За тэгээ Есүс Христ цааш нь юу гэж хэлсэн? 만일 누가 너에게 무슨 말을 하거든, Хэрвээ нэгэн та нарт юм хэлбэл 왜 이 당나귀를 가지고 가느냐 이렇게 말을 하거든, яагаад энэ элчгүүдийг авч явж байгаа мэй гэвэл 주님이 필요하십니다. эзэнт хэрэгтэй гэж хэлээрэй. 이렇게 말하는 거예요. гэж хэлсэн ба. 그러면 그 사람들이 즉시 그 당나귀를 너희들에게 줄 것이다. Тэгвэл тэр даруй тэднийг явуулна гэсэн. 아멘. 여러분 오늘 말씀 제목을 제가 하나님께서 사용하는 사람 이렇게 정했습니다. За өнөөдрийн номлолын тийм ээ одоо гарчиг юу ч өгсөн байг бол бурхнаа ашиглагдсан хүн гэж хэлсэн. 제자들이 그래서 주인에게 얘기하니까 그 주인이 당나귀를 풀어줬어요. За тэгээд Есүс Христийн тийм ээ шавнар нь тэгэж одоо хэлэх үед одоо түүний эзэн нь тийм ээ одоо элчигний эзэн тэр одоо элчгүүдийг зүгээр судалж өгсөн ба. 네. 근데 예수님께서 그 당나귀는 여러분 말보다 아주 작은 거잖아요. За элчиг бол тийм ээ одоо мориноос маш жижигхэн биетэй. 여러분 예루살렘에 들어가는데 이스라엘의 왕으로 유대의 왕으로 들어가는데 전쟁에서 용감한 말을 타고 간 게 아니라 아주 작은 이 당나귀를 타고 들어가는 거예요. Есүс хаан тийм ээ тэр Иерусалим руу тийм ээ одоо ингээд орохдоо тэр бол мэдээж одоо дайн байлдааны үед хамгийн одоо хүчрхэг тийм ээ том биетэй тэр одоо морин унаад орох хэвээр байтал Есүс Христ өөрөө хаан мөртөө тийм ээ хамгийн даруугаар тэр элчиг унаад орсон гэсэн. 근데 그 제자들이 당나귀 새끼를 데려가서 그 등에 자기들의 옷을 벗어서 깔았습니다. За тэр Есүсийн шавнар нь тийм ээ элчгийг авчраа тэгээ түүн дээр дээлээ тогсон гэж хэлж байна. 예수님께서 그 위에 앉았습니다. Тэгээ Есүс Христ түүн дээр түүн Есүсийг мордуулав гэж хэлж байна. 여러분 이때 당시 유대 사람들은 너무 가난한 사람들이었어요. За яг энэ үед тийм ээ юдэшүүд маш ядуу байсан. 입을 살 돈도 거의 없었어요. За тэгээ тийм ээ одоо тэднээс тийм ээ ямар ч одоо өмсөгч юу байгаагүй тийм ээ. 그래서 자기의 겉옷을 잠자ꯛ다는 이불로 사용하고 За тэгээ зөв нэг л хувцас тэр хувцас унтахтаач юмсан. 이 겉옷이 굉장히 귀한 거였죠. Тэгээ тэдний хувьд бол тийм ээ энэ одоо хувцас маш чухал одоо эрхэм тооцогдсон. 돈이 급하면 전당포에다가 옷을 맡겨놓고 돈을 빌려서 먹을 거 사오고 있어요. Тэд нар бүр тийм ээ одоо мөнгө хэрэг болох юм бол тийм ээ гаднаар хувцас тийм ээ бүр одоо ингэ барьцаа тавиа тийм ээ тэгээд одоо юм зээлж тийм ээ авдаг байсан гэсэн. 전당포 몽골말 뭐죠? Одоо ламбард гэсэн. 람바다면 그렇게 이 옷을 겉옷이 귀했다. Тэгэж тийм ээ гадуур хувцас маш үн цэнтэйс учраас бүр тэрийг ламбард нь хувцас тавьж тийм ээ одоо мөнгө зээлдэг гэсэн. 귀한 겉옷을 마루에다 깔고 За тэгээд тийм ээ тэд нар тийм ээ өөрсдөдөө байгаа хамгийн үн цэнтэй тийм ээ тэр гадуур хувцаа тайлаад элчгэндээ тогсон гэж. 예수님이 그 위에 타서 앉으셨습니다. Тэгээд Есүс Христийг мордуулсан гэж. 그러니까 수많은 사람들이 자기 옷을 벗어가지고 Үу олон хүн дээлээ тийм ээ одоо зам дээр дэвссэн гэж. 길에다 깔기 시작했습니다. Зам дээр дэвсэж тийм ээ дэвсэ гэж хэлж. 이 귀한 옷을 Өөрөөхөө тийм ээ хамгийн эрхэм үнэтэй зүйлээ. 예수님이 오시니까 Есүс Христийг ирэхэд тийм ээ 메시아가 오시니까 аврагчийг ирэхэд тийм ээ 우리의 구원주가 오시니까 бидний аврагч ирлээ гэж. 가장 귀한 옷을 벗어가지고 길바닥에다 깔았다. Өөртөө байгаа хамгийн үнэтэй зүйлээ тийм ээ тайлаад газар одоо дэвссэн. 그래서 다윗의 아들 호산나 Тэгээд цааш нь юу гэсэн мэгэл Давидын хүү Хосана. 주님의 이름으로 오시는 분은 복이 있다. 높은 곳에서 호산나. Эзний нэрээр ирэх чинь ерөөлтэй хамгийн дээдэд Хосана. 수많은 사람들이 호산나 호산나. Маш олон хүмүүс Хосана хэмээн хашгирсан гэж. 여러분 호산나는 우리를 구원하소서 이런 뜻이에요. Хосана гэдэг нь ямар утгатай үг вэ? Бидний авраач гэсэн тийм ээ. Бидний аврагч гэсэн тийм утгатай. 우리의 왕으로 오신 메시아예요. Бидний тийм ээ
хаан болон ирсэн Месиа. 우리를 구원하소서. Биднийг авраач ээ. 수많은 사람들이 Маш олон хүмүүс тийм ээ. 소리를 칩니다. Ингэж хашгирсан гэж. 그러니까 어떤 사람들이 물어봅니다. За тэр үед тийм ээ зарим хүмүүс ингэж асуусан. 저 사람이 도대체 누구길래 Энэ хэн болоо тийм ээ? Хэн билээ? 사람들이 이렇게 많이 모여서 난리냐? Энэ олон хүмүүс цуглаж тийм ээ ийм байна гэж асууж байна. 어떤 사람이 이렇게 대답해요. Тэгвэл нэг хүн ингэж хариулсан. 이 사람은 갈릴리 나사렛 출신의 예수라는 애언자입니다. Энэ чин Галилийн Назараас ирсэн иш үзүүлэгч Есүс байгаамаа гэж хариулсан. 여러분 어떤 사람들은 메시아, 우리의 구원자, 호산나 이렇게 얘기하고 Зарим хүмүүс нь бол тийм ээ аврагч биднийг аврагч хосоонаа тийм ээ гэж хэлж яхад 어떤 사람들은 저 사람은 예수라는 애언자야. зарим хүмүүс нь бол тийм ээ энэ хүн бол тийм ээ одоо Есүс гэдэг иш үзүүлэгч байна. 여러분은 예수님을 누구라고 생각하십니까? Таны хувьд та юу Есүс Христийг хэн гэж боддог? 호산나, 구원자, 메시아. Аврагч. 아멘. Амен. 할렐루야, 아멘. 예수를 나하고 상관없이 이런 사람도 있어요. Тэгвэл бидний тийм хүмүүсийн донд Есүс надад ямар ч хамааралгүй гэж боддог хүмүүс. 다 지옥 갈 사람들. Тэр хүмүүс бол бүгдөө тийм ээ хамруу явах хүмүүс. 우리가 그 사람들을 구해야 됩니다. Тийм учраас бид нар тэр хүмүүсийг аврах хэрэгтэй. 아멘. 여러분 오늘 말씀 의원은 우리 예수님께서 우리 하나님께서 사용하는 사람들이 있다는 거예요. Өнөөдөр үгээс харах юм бол тийм ээ бурхны ашигладаг хүмүүс гэж байна. 예수님께서 제자들에게 명령을 했을 때 Есүс Христ дагалдагч нартай тийм ээ тушаал өгөхөд 맞은편 마을로 가봐라. тийм ээ эсрэг талд байгаа тосгонд очоо гэж хэлэхэд 당나귀 두 마리가 묶여 있을 텐데 한 마리를 가지고 와. тэнд тийм ээ хоёр элчиг байгаа тэрний нэгийг авчраа гэхэд 여러분 같으면 어떻게 하시겠어요? хэрвээ та бай түүний орны юм бол та яах вэ? 그냥 밑도 끝에 가자. 야 당나귀 저기 가면 있으니 그냥 끌고 와. Тэр тийм ээ ямар ч мэддэггүй очиж үзээгүй газар очоо тийм ээ тэнд одоо элчиг байгаа түүнийг очоод аваад ирээ гэхэд 그럼 어떻게 하세요? та яах вэ? 아 이렇게 하면 안 되는데. За би сайн мэдэхгүй байна тийм ээ ингэж болохгүй. 무슨 알지도 못한 사람 집에 가서 어떻게 가지고 와? Яаж танихгүй айлд очоод тийм ээ яаж би авчрах юм бэ? 또 간다고 해도 또 그 사람이 줄까? За тэгээ очсон ч гэсэн тэр хүн илтгэе өгөх юм болов? 여러분 예수님의 명령했을 때 제자들은 바로 순종했다. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл Есүс Христийг тушаах үе тийм ээ дагалдагч нар дуулууртай дагсан 가서 가지고 와 그러니까 알겠습니다. очоод аваад ирээ гэх үе тийм ээ ойлголоо гэд явсан гэсэн. 기도해보고 할게요 이게 아니라 Залбираад явъя гэж хинч хэлв. 알겠습니다. 바로 가겠습니다. Ойлголоо шууд явъя. 갔다는 거죠. Тэгээд бүр очсон тийм. 그래서 우리 하나님께서는 순종하는 사람을 쓰신다. Тийм учраас Бурхан ямар хүнийг ашигладаг гэвэл дуулууртай хүн гэж. 말씀에 순종하는 사람을 Үгэнд дуулууртай хүмүүс. 하나님의 나라 역사 속에서 Тэр хүмүүс тийм ээ бүгдөө Бурханы хаанчлалын түүхэнд бичигдсэн. 이 땅에 하나님의 나라가 확장되는데 Энэ дэлхий дээр Бурханы хаанчлалыг тэлхийн тулд 그 사람을 사용하신다는 거예요. Бурхан дуулууртай хүмүүсийг ашигладаг гэсэн. 아멘. 할렐루야 아멘. 그리고 하나님께서는 겸손한 사람을 사용하신다. Бас цааш нь Бурхан ямар хүнийг ашигладаг гэвэл даруй хүмүүс. 여러분 예수님이 타고 간 이 당나귀는 건강한 말도 아니고 아주 힘없는 그런 당나귀. Иесус Христийн тийм ээ одоо энэ унаад эрслийн орсон тийм ээ энэ илжиг бол маш одоо тийм ээ хүчрхэг тийм ээ тийм биш. Маш сул дорой одоо тийм илжиг байсан. 여러분 당나귀는 겸손을 뜻합니다. Ер нь илжгийг тийм ээ юутай дүрсэлдэг гэвэл даруй байдалтай дүрсэлдэг. 아멘. 하나님은 겸손한 사람을 사용하신 거예요. Тэрний үг бол Бурхан даруй хүмүүсийг ашигладаг. 아멘. 하나님 앞에 겸손해야 돼요. Тийм учраас бүгдөө Бурханы өмнө даруй байх ёстой. 아멘. 겸손해야 합니다. Даруй байх ёстой. 교만하면 안 돼요. Бардам байж болохгүй гэсэн. 교만하니까 하나님께 예배도 안 하고 하나님의 말씀에 순종도 안 하고 Хүн тийм ээ бардам учраас тийм ээ Бурханд хүндэтгэл мөргөлж өргөдгөө түүний үгийг дуулууртай даадгүй гэсэн. 여러분 사람은 정말 이 죄성을 가지고 있기 때문에 Хүн бол тийм ээ төрөлхийн гимтэй учраас 금방 교만해질 수 있어요. маш амархан бардам болдог. 조심해야 돼요. Тийм учраас бид нар болгоомжтой байх. 겸손해야 돼요. Бид нар үргэлж даруй байх ёстой. 여러분 하나님께서 여러분을 사용하면 좋겠습니까? 안 좋겠습니까? Бурхан таныг ашиглавал тийм ээ та дуртай юу ашиглахгүй юу дуртай юу?
아멘. 당연히 하나님께서 나를 하나님의 도구로 사용하면 얼마나 놀라운 축복입니까? Үнэхээр тийм ээ бурхан намайг тийм ээ өөрийн тийм ээ одоо хэрэглүүр болон ашиглах юм бол ямар сайхан тийм ээ. 하나님 나를 통해서 Бурхан надаар дамжуулан 저 지옥에 빠져 있는 영혼을 구원하게 하여 주세요. тэр тийм ээ там руу тийм ээ одоо явж байгаа тэр сүнсийг авраач. 하나님 나를 통해서 Бурхан минь та надаар дамжуулан 저 죄인이 구원받게 해주세요. энэ гинтэн тийм ээ аврагдахад та туслаач. 나를 사용해 주세요. Намайг ашиглаач. 하나님 나를 도구로 사용해 주세요. Бурхан та намайг өөрийн хэрэглүүр болгон ашиглаач. 아멘. 여러분 이렇게 기도해 보셨습니까? Та ингэ залбирч үзсэн үү? 겸손한 사람이 이렇게 기도합니다. Баруун хүн бол ингэ залбирт. 아멘. 아멘. 우리 주위에 얼마나 많은 사람들이 지옥에 빠져 있습니까? Бидний тийм ээ эргэн тойронд ямар олон хүмүүс тийм ээ одоо гим нүгэлтэй тийм ээ утгалдан живэн амьдарч. 우리도 예수님 믿기 전에 다 지옥에 빠졌던 사람들 아닙니까? Бид нар Есүс Христэд итгэхээс өмнө бүгдөө тийм ээ там руу явах хэрэгтэй гим нүгэлтэй тийм хүмүүс байсан. 맞습니까? Тийм биш үү? 누군가가 하나님이 그 사람을 사용하셔서 우리를 구원하신 거예요. Тэгвэл хин нэгэн хүнийг тийм ээ бурхан ашиглаад тэгээд биднийг аварсан гэсэн. 아멘. 아멘. 하나님 나를 사용해 주세요. Тийм учраас бурхан та намайг ашиглаач. 아멘. 겸손해야 돼. Ийм даруй зүрх сэтгэлтэй байна. 겸손해야 사용하는 거예요. Даруй байж ич бурхан ашиглана гэсэн. 여러분 겸손해야 사용한다. Таныг даруй байх үед бурхан таныг ашигладаг гэсэн. 아멘. 아멘. 하나님 앞에 예배할 때도 겸손하게 예배해야 돼. Бид нар бурханы өмнө хүндгэл мөрөл өргөхдөө ч гэсэн даруугаар өргөх. 교만하니까 자꾸 예배도 자기 마음대로 그냥 예배하는 건지 이거 뭐 하는 건지 예배하면서 왔다 갔다 하고. Бид нар тийм ээ бартам учраас тийм ээ даруугаар бурханы хүндэтгэл мөрөл өргөхгүй тэгээд хүндэтгэлийн цагаар шал өөр зүйл хийгээд чи майс үлээ босоод наашаа цааш яваад ингэх юм бол тийм ээ тэр яг бурханы өмнө даруй байж. 하나님께 예배하는 거예요. Бид нар бурханы өмнө хүндэтгэл мөрөл өргөж байгаа. 가장 높으신 분에게 Бид нар хамгийн тийм ээ өндөр дээдийн дээд нэгэд бид нар хүндэтгэл өргөж. 우리를 저 죽음에서 구원하신 분에게 Бидний гим нүгэл үхлээс аварсан бурханд бид нар 예배하는 거예요. хүндэтгэл өргөж байгаа. 겸손하게 예배하죠. Тийм учраас түүнд хүндэтгэл өргөхдөө бид нар даруй зүрх сэтгэлээр хүндэтгэл 제 өргөж. 말이 맞습니까? Миний үг зөв байна уу? 아멘. 아멘. 틀리면 틀리다고 말씀하세요. Хэрэв миний үг буруу байл та нар буруу гэж хэллээрэй. 겸손해야 돼. Тийм учраас бид нар өөрөөс даруй байх 그래야 хэрэгтэй. 하나님께서 사용하시고. Тэгжээж бид нар бурхнаар ашиглагдана гэсэн. 아멘. 믿습니다. Итгэж байна уу? 아멘. 아멘. 우리 너무나 겸손하니까 하나님이 찬양팀을 사용하시고. Намуна даруй байгаа учраас бурхан түүнийг тийм ээ магтаалын багаар ашиглаж байгаа. 우리 집사님들 겸손하니까 하나님이 집사로 사용하시고. Бурхан тийм ээ ахлагчнаас тийм ээ маш даруй бурханы өмнө дуулууртай байгаа учраас бурхан түүнийг тийм ээ ахлагч болгон тийм ээ ашиглаж байгаа гэсэн. 아멘. 아멘. 하나님께서 사용하는 사람이다. Тийм учраас бид нар тийм ээ бурханаар ашиглагддаг тийм ээ ашиглагддаг тийм хүмүүс болох хэрэгтэй гэсэн. 그리고 하나님께서는 자기 것을 아끼지 않고 하나님께 드릴 수 있는 사람을 사용하십니다. За дараа нь бурхан ямар хүнийг ашигладаг гэвэл тийм ээ өөрийнхөө зүйлийг тийм ээ үл харамлан бурхан бүхэл зүйлээ өргөж чаддаг тэр хүнийг ашигладаг. 여러분 이 당나귀 주인들이 Энэ одоо тийм ээ элчигний эзэн 알지도 못한 사람들이 당나귀를 달라고 왔는데 ямар ч танихгүй хүн тийм ээ элчгээ өгөөч гэх үед 얼마나 귀한 거예요. түүний хувьд тэр элчиг маш чухал тийм ээ эд хөнгөн байна. 근데 우리 주님께서 사용하실 겁니다 이렇게 말하니까 Тэгтэл тийм ээ манай эзэн хэрэглэнэ гэж хэлэх тэр үед 바로 준 거예요. тэр хүмүүс ямар ч эргэлзээгүй шууд өгсөн ба. 여러분 이 말씀은 누가복음에도 있고 마가복음에도 또 요한복음에도 있습니다. Энэ үг тийм ээ энэ тэмдэглэгдсэн үг тийм ээ Лук номдэр ч байгаа, Марк номдэр ч байгаа тийм ээ одоо Иохан номдэр ч байгаа. 마가복음 누가복음에서 보면은 주인이 왜 말을 가져올랐냐니까 주님이 쓰시겠다고 했습니다. 그러니까 바로 주는 거예요 주인들. Марк номдэрс харах юм бол тийм ээ яагаад эзэн тийм ээ одоо энэ илжгийг авах гэж байгаа юм бэ гэсэн чинь эзэнт хэрэгтэй гэх үе тэр хүмүүс шууд тийм ээ өгсөн ямар ч эргэлзээгүй. 여러분이 가지고 있는 것 Тэгвэл танд байгаа зүйл. 가장 귀하다고 생각하는 것 Та өөрийнхөө хамгийн эрхэм нандин гэж боддог тэр зүйлээ 우리 하나님께서 사용하시고 бурхан тийм ээ өргөө гэвэл та өргөх үү? 아멘. 하나님 나라 확장을 위해서 Бурханы хаанчлыг тэлхийн тулд 내 돈이 사용될 수 있다면 миний тийм ээ надад байгаа энэ мөнгө тийм ээ хэрэгтэй бол
바로 주세요. Би тийм ээ шууд өгдөг ийм зүрх сэтгэл 아멘. байх хэрэгтэй. 생각해보고 Альс зүгээр нэг удаа бодож үзээ. 기도해보고 Залбирч үзээ. 이것저것 계산 다 해보고 Тэгээд тийм ээ жоохон тооцоолж үзэж хагаад 줄까 말까. өхөө болох уу? 아이고 아까워. За яа харамсалтай байна 그렇게 하지 마시고 гэж болохгүй гэсэн. 하나님이 쓰시겠다면 Бурханд хэрэгтэй л гэх юм бол тийм ээ. 바로 주세요. Бид нар ямар ч эргэлдээгүй шууд өгдөг байх хэрэгтэй. Өгч чаддаг байх хэрэгтэй. 아멘. 그런 사람을 하나님께서 도구로 사용하신다는 거예요. Ийм хүнийг тийм ээ Бурхан ашиглалгаа гэсэн. 이 땅에 하나님 나라가 확장하는데 Энэ дэлхийд тийм ээ Бурханы хаанчлалыг тэлхийн тулд 우리 몽골 땅에 하나님 나라가 확장되는데 Монгол улсад тийм ээ Бурханы хаанчлалыг тэлхийн тулд 죽어가는 몽골 민족들을 구원하는데 өгөж байгаа Монгол үндэстнийг тийм ээ аврахын тулд 지옥에 빠져있는 내가 사랑하는 사람들을 구하는데 тийм ээ гэм нүгэлтэйгээ тийм ээ одоо тамд тийм ээ одоо живсэн байгаа тэр хүмүүсийг тийм ээ аврахын тулд 우리 하나님께서 사용하시겠다고 하면 тэр үед тийм ээ Бурханд хэрэгтэй гэж тийм ээ ашиглагдана гэж үзчихвэл 바로 순종하겠습니다. юу ч байсан бид нар тийм ээ дуулууртайгаа байгаа. 바로 행동하겠습니다. Дуулууртайгаар үйлдэх гэсэн. 아멘. 이러면서 사용하는 거예요. Ингэж бид нар ашиглагдана гэсэн. 아멘. 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 이 말씀 들으면서도 가까워 계속 계산하면 안 돼요. Энэ үгийг сонсож байхдаа ч гэсэн тийм ээ хийхүү болох уу гэж бодож болохгүй гэсэн. 여러분 하나님께서 우리 한 사람 한 사람 선택해서 Бурхан тийм ээ биднийг энэ байгаа бүхэл хүн бүрийг тэр өөрөө сонгосон. 우리에게 놀라운 은혜를 주셨어요. Тэгээд тэр бидэнд гайхамшигтай ивэл нүүслийг өгсөн. 예수님을 믿게 하고 Есүс Христэд итгүүлж 우리 모든 죄를 용서해 주시고 миний бүхэл гэм нүглийг ууж 우리의 영원한 생명을 주시고 надад мөнх амийг өгсөн. 우리 한 사람 한 사람을 통해서 Энд байгаа хүн нэг болгоноор дамжуулан 이 땅에 하나님의 나라가 확장되기를 원하는 겁니다. энэ дэлхий дээр Бурханы хаанчлалыг тийм ээ төлөөлөхийг хүсэж байна гэсэн. 아멘. 우리 한 사람 한 사람을 통해서 원하는 거예요. Тийм учраас Бурхан энд байгаа хүн нэг болгоноос тийм ээ дамжуулан тийм ээ тэр төлөхийг хүсэж. 여러분 오늘부터 이렇게 기도하세요. Тийм учраас өнөөдрөөс эхэлж ингэж залбираарай. 가장 급한 기도. Хамгийн тийм одоо яаралтай залбирлал 하나님 나를 사용해 주세요. Бурхан та намайг ашиглаж. 나를 도구로 사용해 주세요. Та намайг өөрийн хэрэглээр болно 내 ашиглаж. 남편이 지옥에 있습니다. Миний нөхөр тийм ээ тамд очих гэж. 내가 사랑하는 사람들이 지옥에 있습니다. Миний тийм ээ хайртай хүмүүс бүгдөө тийм ээ тамд байна. 내 민족이 지옥에서 신음하고 있습니다. Миний тийм ээ одоо үндэстэн тийм ээ там руу явах гэдэг тэр бүгд ингэ бэлтгэсэн байна. 나를 사용해 주세요. Тийм учраас та намайг ашиглаач. 나를 하나님의 도구로 사용해 주세요. Та намайг өөрийн тийм ээ одоо хэрэглээр болгон ашиглаач. 아멘. 이렇게 기도하세요. Ингэ залбираа. 순종하겠습니다. Би таны өмнө дуулууртай байя. Би 겸손하겠습니다. даруй байя. 내 것을 드리겠습니다. Би өөрийнхөө зүйлийг өргөё. 아멘. 하나님의 나라만 확장될 수 있다면 Бурханы хаанчлалыг тийм ээ тэлжилж чадах юм бол 죽어가는 영혼을 구원할 수만 있다면 өгөж байгаа нэг сүнсийг ч гэсэн аварч чадах юм бол 더 겸손하고 би улам даруй байж 더 би 순종하겠습니다. улам дуулууртай байя. 아멘. Амен. 아멘. 하나님한테 헌금하는데 아까워하지 마세요. Тийм учраас бүгдөө Бурханы өмнө тийм ээ өргөл өргөхдөө бас бүх харамлаар 다른 데 쓸 때는 안 아까워하면서 өөр зүйл хэрэглэхдээ ерөөсөө харамсахгүй мөртлөө тийм 헌금하는 게 그렇게 아깝습니까? өргөл өргөхдөө маш их одоо харамсдаг тийм хүмүүс байдаг. 아까워하지 마시고 Тийм учраас та бүх харамсаар 하나님을 위해서 사용되는 거라면 Бурханы төлөө тийм ээ ашиглах зүйлд бол 바로 бид нар шууд 순종하세요. даруугаар дарах хэрэгтэй гэсэн. 할렐루야 아멘. 여러분 우리는 하나님의 놀라운 축복을 받은 사람이에요. Бид нар бол Бурханаас гайхамшигтай өрөөлийг хүссэн хүмүүс. 이 세상에 그 어떤 사람보다 Энэ дэлхийн хинээс ч илүү 가치 있는 삶을 살아가고 있어요. маш үн цэнтэй тийм ээ тийм амьдралаар амьдарч байгаа хүмүүс. 아멘. 죽어가는 소망을 붙잡고 죽어가는 소망을 바라보며 사는 그런 사람들 우리는 아니다. Бид нар тийм ээ үхмэл тэр зүйлд найдаж тийм ээ үхэж ялцрах тэр зүйлд найдвараа тавьж түүнээс зуурч амьдарч байгаа хүмүүс биш ээ гэсэн. 우리는 살아있는 소망을 붙잡고 살아가는 하나님의 백성들. Харин бид нар тийм ээ амьд найдвартай тийм ээ Бурханы ард түмэн. 영원한 생명을 바라보면서 Бид нар мөнхийн тэр амиа ширтэн харж 하나님 앞에 가서 받을 상을 바라보면서 Бурханы өмнө очиод авах тийм ээ тэр бэлгийг тийм ээ бид нар ширтэн шагналаа ширтэн харж 이 땅에서 낙인으로 살아가는 그 가치 있는 하나님의 백성들.
Энэ дэлхий дээр зөвхөн тийм ээ бадарчин шиг амьдрдаг тийм ээ Бурхны үн цэнтэй түүний ард түмэн. 아멘. 사랑하는 성도 여러분, Хайртай итгэгч нар минь ээ. 여러분 주위에 Таны эргэн тойронд 지옥에 빠져 있는 사람들이 얼마나 많습니까? гин нүгэлтэй тийм ээ одоо бүр хунтгалцсан тийм ээ живцэн хүмүүс ямар олон бэ? 그 사람들이 눈에 안 보입니까, 여러분? Тэр хүмүүс таны нүдэнд харагдахгүй байна уу? 눈에 안 보입니까? Танд харагдахгүй байна уу? 왜 안 보일까요? Яагаад харагдахгүй вэ? 여러분들이 예수님의 십자가의 사랑을 깊이 알지 못하기 때문에. Яагаад гэвэл тийм ээ та бүхэн Есүс Христийн загалмай тэр хайрыг тийм ээ гүн гүнзгий ойлгож ухаараагүй учраас. 하나님의 은혜를 받지 못해. Бурхны ивэлийг тийм ээ авч чадаагүй байгаа учраас. 안 보여요. Нүдэнд харагдахгүй. байсан. 옆에서 지금 지옥에 빠져서 호적거리고 있는 사람이 있는데 눈에 안 보이는 거예요. 안 보여. 보고도 안 보여요. Яг хажууд чинь тийм ээ одоо бүр там руу очихгоо тийм ээ тамд одоо ингэ бүр баригдчихаа тийм ээ яахаа мэдэхгүй байгаа. Тэр хүн дэрэгдчихэн байсан ч гэсэн таны нүдэнд харагдахгүй. 사랑하는 성도 여러분, Хайртай итгэгч нар минь ээ. 예수님께서 십자가에 죽으실 때 못이 박혀서 온몸에 피를 다 흘리시고 얼마나 큰 고통을 받고 죽으셨습니까? Есүс Христ загалмай дээр цовдлогтой тийм ээ. Тэр үнхээр бүхий л цусаа урсгаж тийм ээ. Маш аимшигтай зовлон эдэлж тэр өгсөн. 여러분 인간이 받을 고통 중에서 그거보다 더 큰 고통은 없어요. Хүний тийм ээ одоо хүн төрөлхтний тийм ээ одоо аимшигтай зовлон эдэлэх нь хамгийн аимшигтай зовлон бол загалмай дээр цовдлог. 예수님이 그런 큰 고통을 받았습니까? Есүс Христ энэ зовлог өөрийн биеэр эдэлсэн. 누구 때문에 그랬습니까? Хинээс болж тэр тэгсэн бол 우리 때문에 그런 거예요. бидний 나 때문에 надаас болж 나를 죄와 죽음에서 구원하시기 위해서 намайг гим нүгэл өглөөс аврахын тулд 아멘. 나를 지옥에서 건져주기 위해서 намайг тэр тамаас тийм ээ суглан гаргахын тулд 아멘. 예수님께서 그런 고통을 받으시고 죽으신 거예요. Есүс Христ тэр аимшигтай зовлон эдэлж тэр өгсөн байна. 아니 왜? Яагаад? 우리를 사랑했기 때문에. Яагаад гэвэл Есүс Христ бидэнд хайртай учраас. 아멘. 이거 예수님의 사랑이에요. Энэ бол Есүсийн хайр. 아멘. 이 사랑을 알게 합니다. Энэ хайрыг та бүхэн мэдээсэй гэж хүсэж байна. 그리고 예수님은 죽은 지 3일 만에 부활하셨어요. Тэгээд Есүс Христ үхээд 3 дахь өдрөө дахин амьсан байна. 죽음을 이기시고 살아나신 거예요. Тэр нь юу вэ гэвэл Есүс Христ үхлийг ялаад тэр амьсан байна. 우리에게 영원한 생명이 있다는 것을 직접 보여주신 거예요. Тэр нь юу вэ гэвэл бидэнд мөнх ам байгаа гэдгийг тийм ээ харуулахын тулд тэр дахин амьсан. 이것이 바로 우리의 소망입니다. Энэ бол бидний найдвар. 아멘. 우리는 그 소망을 붙잡고 Тэгвэл бид нар энэ найдвараас зурж 우리 예수님께서 명령하신 그 명령 우리를 지켜야 돼요. Есүс Христийн бидэнд тушааж байгаа тэр тушаалыг бид нар сахин биелүүлж амьдрах хэрэгтэй. 아멘. 그 명령이 무엇입니까? Тэгвэл тэр тушаал нь юу юм? 죽어가는 영혼들을 구원해라. Үхэж байгаа сүнснүүдийг авраа. 아멘. 죽어가는 영혼들을 구원해라. Үхэж байгаа сүнснүүдийг аврах. 지옥에 빠져 있는 영혼을 건져내라. Гин нүгэлтэй тийм ээ одоо живсэн байгаа тэр хүмүүсийг тийм ээ татаж гаргаа. 아멘. 여러분 계속 지옥에 빠져 있는 영혼들, 예수님 믿지 않는 영혼들 위해서 여러분 매일매일 눈물로 기도를 해야 돼요. Тийм учраас тийм ээ гин нүгэлтэй болон тийм ээ одоо тэр тамд живсэн байгаа тэр хүмүүсийн төлөө бид нар өдөрөөр залбирах хэрэгтэй. 그냥 관심 없는 사람들처럼 살아가면 안 된다는 거예요. Зүгээр л ямар ч тийм ээ одоо хамааралгүй гэж бодож амьдарч болохгүй гэсэн. 아멘. 아멘. 아침에 일어나서 기도하고 Өглөө босоо залбир. 잠자기 전에 기도하고 Унтахынхаа өмнө залбир. 길거리 다니면서 기도하고 Гадуур явж байхдаа залбир. 그 지옥에 빠져 있는 그 영혼들 얼마나 불쌍합니까? Тэр тийм ээ тамд унтсан байгаа тэр хүмүүс ямар өрөвдөлтэй. 그 사람이 겉으로는 아무리 화려해 보여도 Тэр хүмүүс гаднаа тийм ээ ямар ч одоо сайхан үзэсгэлэнтэй харагдаж 그 영혼은 지옥에 빠져 있는데 тэр хүний сүнс нь тийм ээ айл хэдийн гим нүгэлтэй утгаланд хамт байна. 여러분 좋은 차 타고 다니면 뭐합니까? Тэгвэл тэр хүн мянга тийм ээ сайхан машин унаад ямар хэрэгтэй. 빌딩 몇 채 갖고 있으면 뭐예요? Тэр мянга олон барилгатай байгаад тэр хүн үхээд там руу явах юм чи ямар. 그 영혼은 지옥에 빠져 있는데 Тэр хүний сүнс нь айл хэдийн тийм ээ тамд очив. 브랜드 입고 다니면 뭐합니까? Тэгвэл брэнд өмсөд ямар хэрэг вэ? 그 영혼은 지옥에 빠져 있는데 Түүний сүнс нь тийм ээ айл хэдийн тэр там. 얼마나 불쌍합니까? Энэ ямар өрөвдөлтэй. 얼마나 마음이 아픕니까? Ямар тийм ээ зүрх сэтгэл өвдөх зүйл. 전도하기 힘드시죠? Сайн мэдээ дарах хэцүү байна уу? 기도해야 됩니다. Залбирах хэрэгтэй. 아멘.
간절히 기도할 때 Үнэхээр тийм ээ чин сэтгэлээсээ залбирах үед 우리가 그 사람들을 구원시켜 주십니다. Бурхан тийм ээ бид нар тийм ээ тэр хүмүүсийг аварч 아멘. 사랑하는 성도 여러분, хайртай итгэсэн үнэ. 예수님의 십자가의 부활을 생각하면서 Иесус Христийн загалмаа тэр дахин амьдлыг бүгдээрээ бодож 우리 주변에 죽어가는 영혼들, бидний эргэн тойронд байгаа тэр өхөж байгаа сүнслүүдийг 우리가 더욱더 그 영혼들을 사랑하고 улам илүү бид нар хайрлаж 그 영혼들을 불쌍히 тэр сүнслүүдийг өрөвдөж 그 영혼들을 구원하는 тэр сүнслүүдийг авардаг. 정말 하나님께서 우리를 사용하시면 Үнэхээр Бурхан биднийг ашигладаг 우리 모두가 되시길 바랍니다. тийм хүмүүс болоосаа гэж хүсэж байна. 아멘. 하나님께서 우리를 사용하는 것 이게 놀라운 축복입니다. 여러분. Бурханд ашиглагдана гэдэг бол өөрөө маш гайхамшигтай тийм ээ өрөөл. 그 축복을 누리며 살아가는 우리 모두가 되시길 바랍니다. Энэ өрөөлийг тийм ээ эзэлж амьдрдаг хүмүүс болцгоё. 아멘. 함께 기도하겠습니다. Өнөөдөр хамтаа 말씀 залбирцгаая. 생각하면서 Өнөөдөр үе бодоод 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. Бурхан амин таны үйл талархаж байна. 주님의 부활을 앞두고 오늘 귀한 말씀 주셔서 감사합니다. Эзэн таны дахин амьдлыг өгч бид нар өнөөдөр таны эрхэм үгийг сонслоо. 정말 우리 하나님께서 수많고 많은 사람들 중에 저희들을 사랑해 주시고 Эзэн минь та үүд хүмүүний дундаас та биднийг хайрлаж 우리를 죄 죽음에서 건져 주셨습니다. бидний гин нүгэл өхлөөс та аварсан. 하나님의 자녀들로 삼아 주시고 Тэгээ Бурхан таны охид хөвгүүд болгож 우리에게 영원한 생명을 주셨습니다. бидэнд мөнх амийг өгсөн. 우리가 산소망을 붙잡고 살아갈 수 있도록 놀라운 은혜를 주셨습니다. Тэгээд бид нар амьд найдвартай хүмүүс болгосон учраас таньд талархаж байна. 오늘 우리 주님께서 우리에게 말씀하십니다. Эзэн та өнөөдөр биднэрт хэлж байна. 겸손해라, Даруй бай, 순종이라. дуулууртай бай. 주님의 말씀에 순종해라. Эзний үгэнд дуулууртай даг. 한 영혼이라도 하나님 품으로 돌아올 수 있도록 우리가 기도하고 그들에게 복음을 전하고 그들을 전도하기를 원합니다. Нэг сүнсийг ч гэсэн үнэхээр аврахын тулд бид нар үнэхээр тэр сүнсний төлөө залбирч үнэхээр түүний төлөө үнэхээр эзэмнээ сайн мэдээ тараадаг хүмүүс болгож өгөөч. 아버지 하나님, Бурхан минь 하나님께서 주신 놀라운 은혜를 우리가 매일매일 생각합니다. танаас авсан гайхамшигт ивэл нүгүслээ өдөр болгон санаж 주님의 그 십자가의 사랑을 매일매일 생각합니다. таны тэр загалмаан хайрыг байнга бодож эзэмнээ. 죽음을 이기시고 살아나신 우리 예수님을 생각합니다. Үхлийг ялан дээлж дахин амьсан Есүс Христийг санаж 우리 주변에 죽어가는 영혼들을 бидний эргэн тойронд өхөж байгаа тэр олон сүнснүүдийг 우리가 바라볼 수 있는 눈을 뜨게 하여 주시옵소서. үнэхээр хардаг тэр нүдийг та нээж өгөөч. 옆에서 지옥에 갈 사람인데 그거를 바라보지 못하고 살아갈 때가 많이 있었습니다. Бидний үнэхээр хажууд үнэхээр эзэмнээ тэр үхэл рүү явж байгаа тэр хүмүүсийг бид нар харж чадахгүй өнгөрдөг үе олон байна. 그 영혼들을 바라볼 수 있는 눈을 주시옵소서. Тэр сүнслүүдийг харж чадах тэр нүдийг та бидэнд 눈을 зөвшөөрч. 떠서 보게 하여 주시옵소서. Бидний нүдийг та нээгэж та харуулаач. 하나님 앞에 더 겸손하게 해 주시옵소서. Бид нар бурхан таны өмнө улам даруй болгож өгөөч. 주님 말씀에 순종하게. Эзэн таны үгийг дуулууртаа дагдаг болгож өгөөч. 오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀에 순종하게 하여 주옵소서. Өнөөдөр та бидэнд өгсөн энэ үгийг бид нар дуулууртаа дагахад эзэн та туслаач. 그래서 이 땅에서 Тэгээд бид нар энэ дэлхий дээр 우리가 하나님의 자녀로서 бурхан таны охид хөвгүүд болж 가장 가치 있는 삶을 살아갈 수 있도록 хамгийн үн цэнтэй амьдралаар амьдрахад 축복하여 주시옵소서. эзэн та биднийг ивээ өрөөж өгөөч. 우리 모두가 Бид бүгдээрээ 아멘으로 대답하고 амен гэж хариулдаг боловч 순종하게 해 주옵소서. үнэхээр хариулдаг дуулууртай хүмүүс болгож өгөөч. 그래서 우리 한 사람 한 사람을 Энд байгаа хүн нэг болгон 하나님께서 도구로 사용하시고 бурхан та өөрийг хэрэглүү болгон та ашиглаач. 우리가 한 사람 한 사람을 통해서 Та энд байгаа хүн нэг болгоноор дамжуулан 지옥에 빠져 있는 영혼들을 구원하게 해 주옵소서. эзэн та үнэхээр гин нүгэл үхэлдээ үнэхээр эзэн тэр хүмүүсийг та үнэхээр аврахад та туслаач. 간절히 바라옵고 Бид нар чин сэтгэлээсээ залбирanгуйч. 살아계신 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. Амьд оршигч Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. 할렐루야. 아멘. 아멘. 하나님께 영광이 없습니다. Бурхан алсын амжилт өгөөё.